الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bizim endi temani o'tgandik, bir-birimizni Alloh rizoligi uchun yaratuv. Bunga tema bo'la Alloh taolani yaratuv degan. Bir hadisda kela innalloha idza ahabba 'abdan da'a Jibrila. Alloh taolo qo'shan o'zining qulini yaratadi, Jibrilni chaqiradi. Jibril u eng yaqin farishta Alloh taolo qo'shinda. Faqul inni uhibbu fulanan. Ham Alloh taolo shusha farishtaga Jibrilga aytadi, "Rasulga men fulan kishini yaratdim" deydi. Fa uhibbuhu, ham sen da uni yaratdi. Qala fa yuhibbuhu. U aytadi, "Da men da uni yaratam" deydi. Onları Jibril alayhissalom ko'k ahllarini aytadi. Ko'k ahlari onda farishtalar bo'laydi. Alloh taolo fulan kishini yaratdi, siz da uni yaratasiz deydi. Ham ko'kdagi butun farishtalar nasabar shusha fulan kishini yarata boshlaydi. Onları shusha kishiga yerda endi o'sha почет berishak. Почет оказывать etishaklar. Onları Alloh subhanahu va taolo aytadi Jibrilga, fulan kishini men yaratmayman deydi. Asholanam deydi, sen da uni yaratma deydi. Jibril alayhissalom uni yaratmay boshlaydi. Ham Jibril alayhissalom ko'k ahlarni aytadi, Alloh taolo shu fulan kishini yaratmay, siz da uni yaratmag'iz deydi. Ham ko'kdagi ahlari uni da yaratmay boshlaydi. Na shunday hadis Muhammad sallallohu alayhi vasallam shu hadisida aytdi. Ya'ni agarda Alloh taolo bizni yaratsa, ondan da zo'r narsa yo'q. Ammo Alloh taolo bizni yaratsini uchun narsa sharga kerak. Hadisda kela Abu Hurayradan radhiyallohu anhu Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi deydi. Innalloha qala man adani waliyan faqad adamtuku bil harbi. Alloh subhanahu va taolo aytdi, kim mening qulim bilan dushmanlik qiladi, men unga sug'ushni e'lon etaman deydi. Men unga sug'ushni e'lon etaman deydi. Agarda mening qulim deydi ozginagina yoqinaysa, menga nasa bilan farz amallar bilan. Ham ondari farz amallarni üstüne tog'in nafil namozlar o'qisa, nafillar bilan üstüne tog'in yoqinaysa, men uni yaratarman deydi. Shusha hadisda eng izi amal ul endi farz amallar sanaladi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hadisida kela bir İslam dini 5 bag'onadan turadi. Eng birinchi shahodat edi, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb dinga kirasin. Ikkinchisi 5 vaqt namoz o'qu. Uchinchisi Ramazon oyida roza tutuv. To'rtinchisi boylar zakat to'lay miskinlarga. Beshinchisi xo'sh qilib kimning mumkinchiligi bor xo'sh qilurga. Shusha islom dinida 5 farz bor. Biz ustimizda u yuklanadi. Agarda biz namoz o'qiymiz, farzni Alloh bizni yarata boshlaydi. Eng samay zo'r savobli amal ul farz namoz. Sen qo'y million taqir oshni o'tkar, bir farz namozga teng bo'lmay savob bilan bir qo'shanda. Qo'y sen milliard taqir osh o'tkar. Qo'y sen ko'p oqsha sadaqa ber. No bir farz namozga teng bo'lmay bir nechikda. Chunki bu farz bu Alloh qo'shdi. Agarda biz tilimiz ekan Alloh bizni yaratuvin, kerak birinchi farzni o'targa ekan. Birinchi namozga bosarga kerak ekan. Andara Ramazon oyida roza tuturga kerak ekan. Mumkinchiligi bo'lsa xo'sh qilirga kerak ekan.
Әгәр дә бай булса, зәкәт түләргә кирәк. Әгәр дә кеше моны эшли башлый икән, Аллаһ моны ярата башлый, һәм Аллаһ Тәгаләнең яратуы арта. Кеше өстәмә нәфиләр эшли башласа. Монда килә 12 рәкъәт сүннәт намазы, иртәнге намазы 2 рәкъәт сүннәт, илә намазы 6 рәкъәт сүннәт, акшамда 2 рәкъәт сүннәт, ястүдә 2 рәкъәт сүннәт. И плюс еще витрны укыйбыз. Аннары өстәмә моны эшләгәч, нәфил намазлар бар, духа намазы бар, төнге намазлар бар, тахаҗҗуд намазы бар. Андый намазлар бар, истихара намазы бар, Аллаһтан хаҗәт намазы бар, намазлар мондый күп. Сәфәр намазы бар. Любой вакытта син намаз укый аласың. Әмма кызганычка каршы күп кеше фарызында укымый әле, не то что нәфилләрне уку. Кайбер кеше уже пенсия чыккач, дөнья эшләреннән әзрәк уже киметеп, күбрәк намазлар укый башлый. Әлбәттә, намаз күп вакыт алмый, фарыз күп вакыт алмый, намаз вакыт алмый, 12 рәкъәт сүннәт вакыт күп алмый, хәтта нәфил намазлар да күп вакыт алмый. И син күбрәк нәфил намазлар укып, син Аллаһка якынаясың. Аллаһка якынайгач, Аллаһ Тәгалә әйтә, мин аның дие, күрә торган күзе булырмын ди, ишәтә торган колагы булырмын ди, тота торган кулы булырмын ди, йөри торган аягы булырмын ди. Юл миннән сораса ди, бирәмен ди, ярдәм бирәмен ди. Миннән яклау сораса, мин аны яклармын ди. Менә Аллаһ Тәгаләнең мәхәббәтен ничек эшләп була икән? Беренче фарызны укып, аннары сүннәтләр укып, аннары өстәмә нәфилләр эшләп инде. Әле Рамазан аеннан тыш, әле уразалар тоже бар. Нәфил уразалар бар. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям ураза тотты. Тулу ай булганда ул вакытта ураза тотты. Дауд пәйгамбәрнең уразасы бар, көн аралаш ураза тоту. Әгәр дә кеше өстәмә тагын шушы нәфилләр белән якына икән, Аллаһ Тәгалә моны ярата башлый. Күрә торган күз була дигән, нәрсә дигән сүз? Шушы күз харамга карый алмаячак. То есть, мәсәлән, ярым шәрә хатыны күрде икән, карый алмый, ул күзен ала. Колагы моның гайбәтне ишетәсе килми, потому что ул өстәмә нәфилләр эшли, Аллаһ моны ярата. Аяклары уже Аллаһ ризалыгы өчен эшли башлый. Куллары тота башлый, Аллаһ ризалыгы өчен эшли башлый. Менә Аллаһ Тәгалә бу кешене яратса, күрә торган күзе булырмын ди, ишәтә торган колагы булырмын ди, йөри торган аягы булырмын ди, тота торган кулы булырмын ди. Моның кулы уже харамга сузылмый, урлый алмаячак. Теге шушы мәсьәлә буенча бер нәрсә әйтәсе килә, как раз искә төште. Кичәгәнә бер абый килгәне, поляндә теге сатып алып китте миннән бал. Бер машина белән килде инде, ул Япониядән алган, тоже праворульный. Моңар хәтле аның бер машинасы булган. Ул аны сатырга куйган, но интернетта шундый сайт бар. Теге анда бит инде теге спидометрны артка матать итәләр икән, анда кажется шундый сайт бар, шуңар керәсең, үзенең на самом деле нинди спидометр күрсәтә, шуны күрсәтә икән. Караган, аны 100 меңгә язылган, ничәдер мең, анда теге километр, караса 200 мең тегендә чыкты икән. То есть, каядыр аукционда аны теге дөрес язмаганнар инде. Киметкәннәр спидометрны. Бу уйлый хәзер ничек сатарга машинаны? Шул спидометр белән 100 меңме или 200 мең эстәргә микән дип. Теге объявление куйганда инде. Чаллыга бер хәзрәткә шалтыраттым, нишәргә дип. Ул әйтә, ну, фәлән кеше, фәлән абый дип әйтә инде. Аллаһтан курык дип әйтте. Синең ризыгың бер кая китми, сиңа язылган ризык ди. 200 меңне куй ди. Ягъни күпме бар, шундый куй дип әйтә. То есть киметмә ди, теге спидометрны инде ди. Нак шулай эшләдем ди. Берсе шалтырата ди, килде ди, карый машинада йөреп карадык ди. Йөри ди, что-то бернәрсә әйтми ди. Яра, мин бу машина алам ди, алды китте, барды ди. Без куркабыз ризык өчен, теге спидометрны матайт мәсәк, без аны машина сата алмабыз ди. Ул ялган була. Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям үзеңә теләгәнне башкаларга да телә ди. Син сатып алырга теләдеңме шушы машинаны? Юк, теләмәдең, теләмисең син аны. Шуның өчен машина сатканда һәм башка әйберне сатканда да башкаларда да шуны телә, үзеңә теләгәнне, бәрәкәте булыр. Бу хәзрәт миңа әйтте ди, я абый дип әйтте. Әлхәмдүлилләһ, син ди, синең ниндидер изгелегең бар ди. Аллаһ Тәгалә сине харам акчадан саклады ди. Нәле бит харам акчадан да сакланырга кирәк. Чөнки шушы харам акча керсә, аны өчен кыямәт көндә җавап бирәсе бар. Һәм шушы харам акчаның бәрәкәте дә булмаячак дөньяда.
Так, devam etamiz inshaalloh. Agarda Alloh taolo bizni yaratsa, bunda kelib chiqa bizning farishtalar da yarata boshlaydi. Farishtalar yarata ham jidagi kishilar da yarata boshlaydi. Agarda Alloh bizni yaratmasa, farishtalar da bizni yaratmay, Alloh saqlasin, jidagi kishilar da bizni yaratmaydi. Andara Alloh taolo bizni yaratsa, Alloh taolo biz защита ostuna kiramiz. Andara Alloh taolo bizni yaratsa, bizning namozlarimizni, duolarimizni qabul etadi. Alloh bizni yaratsa, Allohning yordami keladi bizga. Alloh bizni yaratsa, ko'ngilga tinchlik keladi. Ko'ngilga tinchlik keladi, ham bizga безопасность keladi. Shuning uchun bek muhim Alloh taolaning bizni yaratuvi, bek muhim. Shunday so'rov bor, bizga so'rab berganlar madrasada qaysisi muhim deya. Sen Allohni yaratasanmi, yoki Alloh seni yaratami? İşte tugul endi kimningga javob berdi, bizga o'tish aytdi, Alloh bizni yaratuv muhimroq deydi. Chunki sen iziq amal qilib Allohni yaratam deb ishlarga mumkin, ammo Alloh seni yaratmasga mumkin shu amalni. Chunki agarda sen bid'atni ishlaysan, agarda sen dinga yangilik kiritasan, Alloh taolo qo'shmaganini Alloh uni qabul etmaydi, Alloh seni yaratmaydi. Shuning uchun bek muhim Alloh taolo bizni yaratuvi. Andar Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu xat Alloh taolani yaratgan, что namozda o'qiganda oyoqlari shishgan. Tuni bo'yi namozlar o'qigan. Ondan so'radilar, ya Rasul, ya Allohning elchisi, seni bit Alloh taolani suyundirdi jannat bilan. Ishab o'zingni shu aytib intiktirasan deydi. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob berdi, u aytdi, разве men shukr qilib bo'lgan tegish tugilmini deydi, shukr etuvchi deydi. Alloh taolo bizga ko'p ne'matlar berdi. Разве biz Allohga shukr etirga tegish tugilmini deydi. Mana benzinni azrak qiymatlar, mana hozir oni boshladi, qancha benzin bo'lmavda nega zo'r ne'mat yo'q ekan. Benzin bo'luvda qancha zo'r ne'mat. Biz masalan aytamiz, u bit Ukraina deb. Noit eng birinchi Alloh taoladan tura, Ukrainadan tugil. Birinchi Allohdan tura. Alloh taolo qiymatsa, qo'y Ukraina bo'lam, qo'y bo'lmaymi u kimi. Ni sababli shukr etmoq sababli. Bizning ustimizda Alloh taolo bizga shu xil ko'p ne'matlar berdi, biz ona даже boshqada kelmay. Bir hazrat mudavvag'azar shiladi bit, ilk zamonda, hozirgi zamonda solishtirsan, mumkinda pensioner deydi, o'zining pensiya oqshasi bilan deydi, более komfortliroq yashaydi, ilk podshohga qaraganda deydi. Ilk podshohlar vaqtida u vaqtda konditsioner bo'lmadi. Shunday yaxshi mashinalar bo'lmadi, samolyotlar bo'lmadi u vaqtda. Bunday jilatqich bo'lmadi. Shuning uchun Alloh taolo bizga shunday ne'matlar berdi. Ilk podshohlarga qaraganda da zo'roq ne'matlar ekan. Onun uchun javob berasi bor. Bizning ustimizda shu ne'matlarga shukr etirga. Shukr etsak, biz Allohni yaratgan bo'lamiz, Alloh taolo bizni yaratgan bo'lar inshaalloh. Ham so'nggi oyatni o'qisak kelar inshaalloh. So'nggi oyatda Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim." Manda endi fa'amma in kana minal muqarrabin faruhu va rayhanu va jannatun na'im. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi, endi kimda kim Alloh taolaga yaqin banda bo'lar ekan deydi. Mana biz aytib Alloh taolaga nishi yaqin banda bo'larga. Birinchi farzni o'qi, andara sunnat o'qi, andara nafil istamashla, izgilik qilib turish. Alloh taolo shu kishiga aytadi, faruhun bo'ladi o'lgan vaqtida, va rayhan bo'ladi o'lgan vaqtida, va jannat na'im bo'ladi o'lgan vaqtida. Nasa degan so'z bu? O'lim farishtasi kelgach, menga tinchlik kelajak. Ya'ni o'lim to'shaganda yotganda albatta kishiga jingil bo'lmaydi. No o'lib ketgach, menga tinchlik kelajak. Menga suyunib kelajak. Menga jon qanoatligi kelajak. Royxon bo'lajak, royxon endi ta'mni is sezajak kishi. Ishimliklar omar berishaklar. Jannat na'im ham na'im degan jannat bo'lacak. Jannatning asli Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi, qulog'i eshitmagan, ko'zi ko'rmagan, даже ko'nglida uni представлять etmaydi narsa unda jannatda bo'lacak. Mana agarda Alloh taolo bizni yaratsa ekan, mana shunday bizga o'lgandan so'ng Alloh taolo bizga bo'laklar azirlaydi. Alloh taolaning qo'lida butun bo'laklar, Allohdan da zo'roq bo'laklar yo'q. Ham tom bir narsa aytasi kelib, Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalar bo'ldi bitingdi. Eng yaqin sahobasi bo'ldi Abu Bakr.
eng yaqin sahabasi bo'ldi Abu Bakr. Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam o'zini sahobalarga so'rab bergan. Men asbaha minkum al-yawma so'iman. Kim bugun roza tutadi? Abu Bakr men deb aytgan. Andar u aytgan, kim bugun janozada qatnashdi? Abu Bakr men deb aytgan. Andar kim bugun miskinni oshatdi? Abu Bakr men deb aytgan. Andari faman rada minkum al-yawma maridun. Kim bugun og'rigan kishini halini bildi? Men deb aytgan. Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi, kim shu kunida 4 narsa jiladi, o'jmaqa kirmishi qolmaydi. Ya'ni qarag'iz, sahobalar izgilikdan qota turishganlar. Любой nida izgilik bor, shunda borganlar. Momentan. Janoza bor ekan, shunda borganlar. Roza bor ekan, roza tutganlar. Miskinlarni oshatganlar. Og'rigan kishi bor ekan, og'rigan kishi yonida borganlar. Shuncha Alloh taololarga shunday barakat bergan. Shuncha ularning ijmoqdagi eng zo'r darajaga bo'lacak. Biz de onlardan o'rnak olib, bizga de ko'proq izgilik qilaylik. Farzlar, sunnatlar, nafillar bir-birimizning halini bilik. Alloh taolo bizni zo'r buyuk darajalarga ko'tarar inshaalloh. Subhanaka va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقم. وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومراء الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعلى وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة. الله أكبر الله.